U prošloj emisiji najavili smo izložbu Vinska kraljevska Srbija koja je otvorena u galeriji Kuće legata u Knez Mihajlovu 46, na kojoj je predstavljen razvoj vinarstva na teritoriji na kojoj danas živimo u 12 priča. Izložba je autorski projekat Zorana Rapajića, predsjednika Udruženja Vinski putevi Srbije i čoveka koji je zaslužan za postavljanje signalizacije za vinske puteve u našoj zemlji. Ali danas ćemo pažnju posvetiti jednoj od tematskih priča u okviru izložbe koja se odnosi na naše dve kraljevske porodice i još dve uticajne vinske familije u 19. i s početka prošlog veka. Za ovih 20 godina nisam našao podatak da su dve kraljevske porodice, dve dinastije, da su imali svoje vinograde, da su proizvodile vino, da su izvozile vino, da su organizovali berbe, da su jednostavno bili strastveni vinari i vinogradari, počevši od Obrenovića, naravno Karađorđevića i tako dalje. Onda smo hteli da predstavimo, naravno, putem ovih eksponata koji su sada iz modernijeg doba, kao što je ovaj grb. Znači, to je eksponat koji je rađen slamarskom tehnikom. Hteli smo da predstavimo i različite tehnike, znači umetničke. Ovde su razglednice kako je izgledala 30. godina kada je kralj Aleksandar otvorio kraljevsku vinariju na Oplencu. 903. godina i Obrenovićeva vila Zlatni breg, znači koja i danas postoji, koja je reprezentativni objekat Vlade Republike Srbije, i naravno vinoreli Mire Kovačević, pa je tu sada Miloš Obrenović koji je slikan vinima iz Smedereva, Karađorđe koji je slikan vinima iz Topole, to je naravno po našoj narudžbini, a ovde na ovakvim postoljima, odnosno tokom čitave izložbe, predstavljeni su oni koji nastavljaju tu tradiciju. Ovde smo izložili vino Tomislava Karađorđevića, ovde je vino Kraljevske vinarije i ovde je naravno vino onoga koje je zaista obnovio Božidar Aleksandrović i njegov trijumf. I sada na završetak ove priče je na ova dva bočna zida. Sa ove strane imamo jednu sjajnu priču, najveću priču koju smo mi otkrili do sada. To je priča o porodici Adamović iz Novog Sada. Danas se jedno naselje u Novom Sadu nosi naziv Adamovićevo naselje. Oni su imali na tom delu baš su imali lozni rasadnik koji je zapošljavao preko 3000 ljudi, tvornicu šampanjaca, vina u Novom Sadu iz vremena Austro-Ugarske i naravno iz vremena kraljevine. Bili su kraljevski dvorski dobavljači ili liferanti. Sa druge strane su Mozeri, porodica takođe Bruna Mozera, starijeg i mlađeg, vinarija koja potiče iz 1848. godine. Mnogima je poznata po tome što je Navip to uzeo posle Drugog svetskog rata i stavio kao godinu svog osnivanja. To naravno nije tako, ali tad u to vreme je bilo dozvoljeno sve. Mozeri su zastupljeni takođe vinorelima. Mire Kovačević Mozer, znači, je zastupljen, to je Bruno Mozer mlađi, slikan vinima iz Beograda. Zaboravio sam da kažem Aleksandar Adamović slikan vinima sa Fruške gore. Tu su i račun, tu je i jedan dokument, jedan flajer koji je on koristio na jednom beogradskom sajmu 39. godine. Naravno, originalne etikete Bruna Mozera mlađeg i Bruna Mozera starijeg iz vremena Austro-Ugarske. Sa tim smo hteli da pokažemo da nisu samo, da su i velike porodice vinarske, nisu samo naravno Adamovići i Mozeri bili veliki. Bilo je tu puno, bilo je tu Marković, Radenković, bili su to još u Srbiji puno i velikih porodica koji su zaista stvarali, bile su značajne porodice. Međutim, jednostavno prostor iziskuje da mi to pokažemo samo sa ovoliko eksponata koliko smo ovde izložili. Naravno, čitava ova priča treba da bude inicijalna kapisla da jednog dana sve ovo preraste u jedan muzej. Sve informacije o izložbi i radionicama nalaze se na sajtu vinskoblagosrbije.rs, a da podsjetimo da je izložba otvorena do 10. juna svakog dana osim ponedeljkom od 12 do 20 časova.